faith tourism, at the first glance, para siyang oxymoron. People will think faith is something that's very private, something that is very close to your heart, something that speaks to your soul. It was on May 19 of 1434 that Simon Vela found the image of our Blessed Mother in the mountains of Peñafrancia. From one of the accounts in the Gospel, where a woman who was ill with hemorrhage for 12 years wished to touch even just the tassel of Jesus' garments. Sabi nga niya, if I can only touch a portion, the hem of his garment, she knew she will be healed. And true enough, she was healed of her illness. This woman was the same woman who wiped the face of Jesus, Saint Veronica, holding the veil, her veil, with the face of Jesus. So maybe this was the basis why we have this tradition of kissing or touching the manto of our ina. And this tradition later evolved into manto imposition. Siyempre si ina, baga nabisto siya as milagrosa. Diyan talaga siya nabisto poon pa kaidto. Kaya si mga tao man na garo as thanksgiving ninda kiina, nagpapagibos sinda ning manto. Minsan nga na sinda ito yung bagang naghahagad pa ning iuli sa inda si manto. Okay na sa inda na itaw kiina si manto, mayo na sindang problema kay yan. Kaya gabos na nagpapagibos sa kuya, ano man ning itong garo pasasalamat dinda sa mga biyaya talagang nakuha ninda. Hindi po talaga akong duda kiina. Sabi ko nga ni, kung kagustuhan yan kang kagurangnan, mangyayari yan. Si ina garo, itong mother siya, di kita masusupog magagad sa kagurangnan ta, may masurog sa to. Iba pong mga grupong tao na habang nag-change ng manto, may grupong nagpapangadji. Ang iba, igwang may mga special na intentions, asking to the Blessed Mother, and according to them, after a year o kaya before the end of the year, nagsasabi na sa indang pinghagan, nagkakaigwa po ning realization o igwa na itatao po sa inda ang siring ng manto, ang sayang na hinahagad na intention. Kami po, nahiling may man ang pangangaay po, kaya kami, nagpuon na kami magtahi kay ning manto. Kaya igwa po kami igdi yung mga tinahi, talaga, mga tao nag-iirig din sa muya, asking about the manto. When we assimilated it in 1700s through Miguel Robles de Covarrubias, binigyan natin ng local flavor. And in fact, ang devotion na kay ina practically had a life of its own, which is entirely separate and independent from the Spanish origin. So you see here now the interplay between faith and culture. Peñafrancia Fiesta would start with the novena, and that would be signaled by the procession of the image from the basilica down to the old shrine, and from the old shrine to cathedral. So it spends the 9 days here in the cathedral. We have novena, we have masses. I also felt uneasy because parang binibenta natin si ina, no? Pero on a deeper understanding, this is actually to help the pilgrims, the tourists, or people coming to Naga, to facilitate, to ensure that what they need while they are here in Naga will be provided for. Bako sa ng debosyon, kundi pati ang syudad, natatabangan si Ringman, as in mga taga-Naga. As in, naka-highlight. Kada pag-prosesyon, maagayan mo si araw pa lang niya ka din Naga. So, si mga iba, primero, nakaabot digdeyo. So, magayon pala niya Naga. What else can we do to promote the faith and at the same time tourism, but to disperse the pilgrims? Instead of being concentrated solely in the city, you could also disperse them in the neighboring towns of Metro Naga. Kang panahon po ning pandemya, ang sa kuyang amigo na si Attorney Dante Adan, big-introducir sa kuya itong posibilidad
na magkaigwaning Camino de Peñafrancia. Pig pattern o nagkuaning inspirasyon duman sa pigaapod na Camino de Santiago sa Spain, Portugal, as in France. Duman po sa Camino de Santiago, ang pagtubod ka mga tao, nagraralakaw sinda ning milya-milya sa lahalawig na panahon, tangani pong makaabot sinda duman sa cathedral, kung sain pigtutubudan ninda, na yaon itong relic kang remains ni Saint James the Apostle. Digdi po sa tuya, sa Camino de Peñafrancia, igwamang kita ang kakaibang pagtubod. Ang pagtubod po, iyon na sa paagi kang sa tuyang paglakaw, ang sa tuya pong mga special intentions bakusa na para sa satuyang sadiri, kundi po para sa ibang mga tao asin sa sosyedad, pwede man na iatang sa satuyang mahal na Diyos sa paagi ni mahal na ina. And therefore, ang apod ta po nga ni kang Camino de Peñafrancia, this is the way to God through Our Lady of Peñafrancia. Bicol is Ina, and Ina is Bicol. Ina, embracing the local culture of Bicol, the local culture of Naga, and at the same time, the Bicolanos embracing Ina.